Wele, Viviana, kau kosa unique kau kore, anak. Kau kasa apa? Unique. Unique. Kau nanu masalah kau na ambulance jadi baka doon na accident di Balimbula. Re, nandera sa doon na accident salah ko. Kay pangcha bakal lain na ambulance dari na. Okay, ento talko. Nimbula kimani? Iya, nimbula binakat. Nimbula. Tay kiro bital no. Oh, milinggo ay sawe. O mini may sawi ke? Maramanay. Iya, nimbula binakat. Bula papo. Bula mili. Angko may marama may sawi ke sabi sa ko kunatan sa sige babu sa papu. Aha, papu ko don lenga. Onda para makin call me anything they want. Right back gini na tupe. Ibe na may sawe ke re? Ibe na ban mo sawe ke? Ngau ke. Rusi balele buka. Ay? Angko na village Rusia timbalele buka ngau alen. Oh, gau. Sa girjuk may gau. Ba, very yawa na. Dapat naman ni number ni telepon ni 8616 111. Iya. Alright. Ntar mo naman tanda na rocket ko sa nakatamo ti may sawi ke may ngau. Rocket na ba? Ngana na water striker. Nanta ba? Na water striker. Ba, pacha. Dakay ni wain. Okay, ntar ko naman tani sa katamo ti water striker may sawi ke ngau. Salah ko te? Iya, lako. Bu! Binakawala usaran to na rocket eh. Na keda na rocket sa kadambote on the land na. Go na rocket may sawe ke may nga usa kadambote under the water. Ba, Mengeli, kau sampai tu kena. Roto sa girci ko may gau, roto may girci ko may asawa na. Iya. Roto girci ko may lebuka. Iya. Roto winta ka. Roto may collect pa ba na prize re? Kita sana send ka na pa. Kita we'll talk to the winner how we gonna send the prize. Oh, acha. Kasi nga don ko talo no ango. Kaya kito roni lako na matasawa na beach. Roto may sara may ngau, roto may sara may asawa. Roto may bawa kadang botengan na matasawa, roto sara may sanaya na. Oh, that one style that one na. Iya. Kita roni lako roto lebuka. Ada mana jet itu nango? Iya, may Natobi. Okay, baka sa winning may lebuka, we stand on this side here from Natobi. They can stand from that side from the Muresala. Ambure sala, roto sara kito ba. Wanga dan roto pataka. Ngori number $500 white one shot kito lestel may lako tunga all night roto sara online. Right back gini. Yo baka sa winning may ngau. Kento sana go which beach? Gau sa ko be re? Ngau alin in the Loma Beach group. Kento lang ke Nuklaw. Nukula orang ni sara kya na? Acha kito na tangan na kota numdo pataka nang nukulau kito na wanga ikya. Giri ko iko. Giri ko kemdo sara kito kemdo rai dan numdo pataka $500 ala ko cukup. Ban. Wato baka sa winning may yasawa. Kito la ko nandi je pot den raw la ko di bakar numdo teka. Iya. Kan gini. Reda? Stand from this side. Stand this side. Senga that side. Bat ini. One more, Kelly. One more. Giri saja kalau kau mai. Okay. One more. Nimbula Last day kemani? ni kuah. Last day. Hello, nimbula kemani? Ano, Mike? Iyo, nimbula benaka. They kira bital no? Oh, Pati. Oh, this one from Lebuka. This one. Pate. Oh, Babu. Oh, Yandra pate. Patah macam kau mai boy. Maraming ka, Babu. Yandra. How's the weather in the whole capital? Patah macam kau Yandra ki. Rung-rungo chiko sa vinakata chiko nararama sa kila chiko di sa bola kamo na rokete me kasambote manday meron nararama. Ah, acha. Garon ako di kadang boti be iko na patakare. Kakuala ka, Babu. Acha right bat. Ngay time sala ko Lebuka down ngay lolo mama da ko na kai chiko ke Jimmy supay das na. Garon ko kasan gori re. Okay, rocket na sana kadang boti may Lebuka. Ako na Montreal. Montreal. All right. Boy, ya ware. Alam tu aku. Ah. Onggor ng pataka sini na boko. Onggor laku tunga. Onggor nagal pataka ngori ha. Laku tunga all night 24 hours. Kaya liko tara na pataka mo na switch ko ka. 12 hours 24 hours ko switch ka 24 hours onggor laku tunga dawri tunga. Dia tahu kan cerita. Ay? Tahu no?
नहीं tell no नहीं but Okay, you have to tell me and the Tupe. हाँ Kamu Diwali. sa celebrate pagdaba Diwali na. अच्छा right but टमाटर के दे Kita dia rongo chuko na Diwali the festival of light. Sa tigbu pagdaba Diwali na. Kuy Kaya ba? ba lebu टमाटर के दे मटाई नहीं first sa giri chico mai tu pe daw sa daga chico re kora lo si chico na lo man studio re Panipate mai nambua sa giri chico mai Bibiana wele Bibiana kin ochina Diwali kinar ke sotana achara ban giri mili but ke na pate but ke lebu na टमाटर sa giri chico mai whole like bina ka bakal lebu kemro sa maraw kemro sa celebrate chakana Diwali in a big way sa bo giri chico mai kemro sa namuna chico na Diwali na right but kin kemro sa bina ka bakal lebu mai geli na Diwali is a very big festival, the festival of the light. Kila tamata kaya sa bano chiko ngono go aya do garo na chiko ma do kira na fireworks do kuni gito balilia. Kaya usare ta chiko Fiji ko sa tukuno dono no friend na. Angola no friend sa tukuna. If you look in Fiji, the Diwali is no longer the festival of light. It is the festival of the firecrackers. Festival of the pataka and the festival of the kakana, just like you go and eat everybody's house, right? Okay. Just tell us about Diwali. Why you people celebrate Diwali? Acha Diwali Michaeli nanito kalau na ram na. Yeah. Ko na father to make it send him to the bush. Yeah. Right for 40 years. Uy, Sa chiko na bush. Sa chicken na bush. sige mata-mata. Are mata kake de kani kake de ko are. Ano ba sa kita ka bush? Because stay in the bush because the ko tukuna ko na lako ko vivala batike na father bakalela ina. Oh. So after 40 years ko sa lestole mai. Ay, no na-return No na niya. return mai na village mai ina na banua ko sa ngoleta ba. Groto maraw sa tegabu sa raika na Diwali. Rodo sa maraw rodo ko tamata olo atanga ko na ko sin lora chuko na bungi na. Rodo mera wanga da nandina meroto ready ko so that's why festival of light. Ve matangali dina sa on rodo singa tamu ve matangali dina na chamko na da bango na sparkle bango left right. Right gini. Oh, that's why they sell light all the lights because of your right. And then I don't know they had a pataka that time no but to pay rot nagona ya roto sa maraw roto ve matangali sound roto sa dakaba. From that time Diwali sa celebrate chigo. Nawalem. That's why they light up the lights, all the lights. na? Light up the baleta Diwali kila chiko that's the darkest na mbongi lolo tondua bura. Buto-buto tondo. Buto tondua in the whole mankind. And then in the whole year. The Diwali day. Diwali Uy, night. the darkest. Darkest night. The darkest night in the land of the century of the universe. Kun tombala may kali me tombale may kuni badabango no close and tombale in the Kinoya side. Ngaron na sin loray koy kore. Okay, kung sabi play ba dora serie ni Diwali ko? Diwali na sering ko tamata kete sa barong chiko sa dedicate kem do na nungu fan kete abe matangalali barong chiko Happy Diwali. may suba lotoka nandi happy Diwali rekiraki nambua Kinoya nasole all na ngau yasawa all obalau sa barong chiko bibina ka lebu happy Diwali. To the people of the friendly no. Binang banua lebu very all merry Diwali. Kaya ko po sa mga daw na. नहीं आई दिवाली आई कैसे उजाले लाई Michaeli, play the remix, right? Oh, remix. Which one is the remix? Don't remix juga. Ai Hai Diwali. Ay, hey, Diwali. Cara dawa ko rin naman na. That one. Oh, okay. Sali po sere Diwali sa chiko sare tango mere dunia tapos so chiki tango. Oh, this one niya. Pataka. That one. Kuy ko singalo. Saka man tayo yung tani si Manday Lumang Michaeli. Oh, okay. लगे सजना मेरा लगे सजना मेरा Okay, Babu, thank you very much for your time. We'll see you again. Binaka. Merry After Diwali. Diwali. Make sure you make it a come home Sunday. Acha? Alright. Right.